So the fear ya kwethira uteithie tukia mwana kuria, that equation is already solved. So that is what we are doing as Meru County, and this is what we are going to continue doing, supporting education. Tukimenya that is the only foundation tuma wikirana betu nikenda beya kwa what the Lord has prepared for them in the future to influence this world and to offer solutions to many questions here in this world. Pedro go offer the answers to those questions. So, take over the floor. Kezia, together, maybe we are going to say out there. Mboji. Mboji. Wako wapi? Na walimu? Please, harakisheni. Nora warageneko walieko rato tole tuigwe mbura no kedari mwerungame. Aitani nabwega bwetekerwa rera prince bwateku. Aragie bwangapa na mutuma. Bwa bagaito kumena mwaro chioro ta maka creation na liminda no kona to durere deputy ngapana. Wakirio kutazika weta kwa rinda kakikiome. Mtoko bakogania no kudugania majama nene akeje itweje tasiasene ugo kataro na kirasi uteke kombea na ngambuti adio to agwatanire ntore mwe prokagira ngambuti nare yacio no ngete acio kwa mutiari akaragwa ndumurume atugwatanire to kaigwa ngara. So with the permission tujiare ugere kanto ate teu ai mbicha ni dingirwe. Thank you.
kwenda kuga nĩ bwega kĩ Mũrungu athithagia bũrĩa gwĩkwenda kwawe na nĩ tũgwĩrĩtue na bwĩnjĩte na obisi yaku yonthe kwĩna nginya deputy nĩ tũkuigua tũgwĩrĩtue nĩma tũrarĩ na thĩna na tũtũrĩte na thĩna ya kĩrasi kĩa ECD tweta nginya kwa ngavana ũrĩa warĩo etagwa twageria njarema emwe atwĩra mbeca igũtengwa tontu twana twa mami tĩri-inĩ na nĩngũkena tontu ngavana nwaigithue kĩrĩo gĩetũ twerwa nĩ emwe kĩrasi kĩu gĩtĩthiria mĩeri 3 na nĩ ũma gĩakirwe na nthĩ ya mĩeri 3 kũu nĩ tũkuigua tũkenete nontu gwa gũtwakĩra kĩrasi na mũno wongerera nginya watwakĩra bioro kũu community ĩngĩ nĩ gwĩrĩtue nĩ cukuru ĩtĩ na inya nene na nĩ tũgũcokia ngatho ũntũ bũrĩa bũngĩ ngavana tũkwenda kuga kwĩnja gwaku kũu nĩma nũkuonania wĩ mtu wa maendeleo kwĩnja machinani tontu wĩnjĩte nũkũthoma thĩna iria ciĩna antũ nũkwerewa mobatu jarĩa antũ bakwenda nou nĩu mũtongeria akaraga na nĩu mũtongeria endekaga ndendo kuga mheshimiwa kana our governor twĩna tũthĩna tũkai tũrĩa tũmba kũgweta na tũrĩa tũmba gũkũnenkera nĩkenda ũtũteithia bwana ngavana ũgũtwakĩra kĩrasi ũgũtegera wona kĩrasi gĩetũ gĩtĩ na gĩtĩ no kĩmwe na gĩtĩ na deski no ĩmwe kũu ana bau nĩ grace ya Mũrungu tontu bakara rĩmwe barũngami kũu nĩ tũgũkwerensa na twakũromba na nĩ tuije wĩna inya kĩrasi kĩu ũtũtetherie kĩgĩe na itĩ twĩna kĩrasi aciari barakaga kĩa PP2 na nĩ baciũmĩtie na nĩkĩo kĩkĩthingatĩte kĩrasi kĩu tũrageririe ũrĩa kũmbĩka na aciari bombĩte ũũ gĩtĩkĩri bũro nĩ gĩtigeria nini na baitĩ ona bio gũtebio biriku kũu ũgatũteithia mheshimiwa irasi biu bio bierĩ bikagĩa itĩ twagwĩrua mũno ũntũ bũngĩ mheshimiwa kana our governor na nĩ tuije wĩbo tũkarĩte cukuru ĩngĩ twandĩkĩte mwarimũ twĩna mwarimũ wa aciari na nĩ atuĩkĩte mũrigo mũnene na nĩ tuije tontu komba twĩna mwarimũ nkinya mwarimũ ũkarĩte aja nkũrũkia mĩaka 10 agĩteithagia ana ba na akĩbaritagĩra ngũgĩ kũu ũkomba mheshimiwa na nĩ tuije ũkomba tũrĩra reverend ũrĩa tuije reverend atiaragia orongo kana ta ũma wananchi reverend aragia ũma tĩtabara barenja bagatwaĩria bagĩheta kũu mwarimũ tũkajũkĩrua tũkathiria mũrigo jũjwa aciari kũrĩa bis twatetheka nĩ tũgũcokia ngatho tontu ana ba baranyunyaga ũcũrũ aciari bakiothaga tũmĩkebe mtu akarita kamũkebe kampempe akarita tũkogĩmbĩ na bũtaganagia nutrient iria irendekaga ũma ũtũreterete mũtu jwa ana jwa kũrugĩra ana ũcũrũ arimũ nĩ barenda gũcama baigua ũrĩa bũkari bauga bũu aba nĩ bwega kĩ bũrĩa aciari bararetaga kũu nĩ ngwĩtĩkia mheshimiwa nĩ tũgũcokia ngatho tontu ũcũrũ bũrĩa arĩa nĩ twareterwe na mbondi nĩ gwĩrĩtue na aciari nĩ bagwĩrĩtue kũu nĩ ngũkũromba ũgatũingĩrie tũmaũntũ tũu tũkai twatetheka kamwisho itemba waja ciaiwa twĩna tũjani tũrĩ aja rĩmwona nĩ jakuiwa ũtukũ tĩũma lakini kũmũrĩki kĩwerũ gũtewa ũmba kwĩja kuia kũu tũkona gĩtaa gĩgateithia community ĩngĩ na cukuru ĩngĩ nĩ ngwĩtĩkia kwabua na jau jama nini na jama ingĩ
ningwitikia watutethia muno na nditugwiritwe gwokuinte kwenda kwaria muno nimbije mucemanio juti jwakwa wina kungi kuria witite no karia jama ingi na tweterete urona mtu eterete na gikeno nima mweshimiwa tuingeria bou ona community ejeru ikarara gekirota mutuma. Thank you. Makofi kwa chia. Makofi tena na tena. Nenda kwa ripasao ndareka imwe na nusu please. Au geachokia nkatho akiuga ntubogie community eje. Chao skidenji. Ojo. Imbu fight. Wati bwiro imande butijara imutane piu. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Ambu ibwega ngabana wetu ukinyandene ntureje na ibwega ngabana no tuba ukinyantureje ina cietu ikathira mbugutekeria u ngabana ibwega no tubwaro mbo kinyantukwe narua kiambere mbuge ngabana patu nturei tukarana thina nyingi muno na gutuntu twanathitherua nigo ite gutonya wero na ingwetekia thina cietu ikathira narua kiambere kuri market yetu ya Musogomone itukwenda thuro planning market yote makinya na iwanja biankete muntu arejaga akire rionge anto gutebui bwana ngabana itukwenda thirwa kieni kiu na itwathithie tena twaye wambesa cia coka ciaura kieni kiu getu itukwenda gwikirwa kabros mweshibwa ngabana na ingwete kioro na arua ugatigo tulikiria mantu jau ninge kuona mantu yetu jamega sasa wantu betu kieni kira getu twina sibitari yetu ya mweri nitukwenda itithua to the health center yomba kuthio tumandu tumwe ure yakirwe thiwa kamusingi kinya daktari akario kwitha kwena thina muno sibitari tukwenda tuthitheria itestima kinya arokathithwa kinya ithimi na itukuromba bwana ngabana ututegere na stima na integras nikenda yomba gwakwa sibitari mbego na kiwanja kireo inkwenda kuga untu bungi area yetu owaigwa twithina ya utuko ria gwatukando gwatura kwina mwito bwana ngabana itwarombete brand light kuma aja gwita market Musomone gwita ikamba kiathi amona gitake ukiaja itumiana betu bejaga skuru abeja ukire 6 na bakaumogoro 6 bathoma kinya kuthoma woi bekuda kwena thina muno tukona brand light cia gwita mwankara tukamurika irwa kwa bwana ngabana na ingwitikia weyire thina cia tu ikathira au angi twina ruju rwetu rwa muthanthara rwa ntureje rwa imbecha lakini rutomba kuthithio kuma riu irwa nenkeri muntu ombere rutathithwa na nandi rwa nenkeri muntu obaire na ingwitikia ngugi itumbikane mwankara ndi bwana ngabana bonkua bwana ngabana tukathirwa ntu bou mantu yetu jombokara bwega na twina barabara tukwenda kuthirwa bwana ngabana rira batu tumite uju itukwenjira tumaira ya tukaumira tukaikia kionyo kabaraba kake kare au kagwate na barabara kuma kionyo geta katurie geta kinoro kuma au kwamea gukurukira gwita karandine bwana ngabana kajira ko ikathuki muno kethira no ututegere tuthirie kabarabara kau na unu kwenda kuwa ngabana na ibwaga no tubako yauko urwo mana na kuma rero jukirie gete tutura tukuringaringa era mpe na tukiuga ngabana ngai akuongere mchungaji na mantu yaku ya mega na kura cietu tubangite kunenkera kuringana ngugira ugutuitira bona mheshimiwa na ndirategera yeria ya mweri ugutwakira kirasi kiu kamukora gatine ugutwakira kirasi giki na kiu kia mugai na kirone na muronjo wau bwana ngabana no tukaritie tuona mheshimiwa wetu watane niyo u gutuitire ngugi iwingi itigere na inkuromba mantu jakabwa ngabana kankua ukare bwega na rogetira na timu eku uturirikanaga na tukurikana kinya murungu na wakuonekanira nikenda mutuitira ngugi ni bwega bwana ngabana ya kutharime na kuonekanire. Thank you. Tuchote Charles Makofi. Ngenda kwa
banto bamukuchione buraigwa buramuigwa ibagana bamuona burona ibagana baijende deputy ngabana bara baijende deputy ngabana ndeje twere deputy ngabana na ainari kugeria urokuria ugeria njarete anu mwene wa mutuma deputy ngabana no mwene gitonkereria wewe ndenda kunenkanira sembo eje tutekeje kwa confuse kurene anto bakeja bathithetie makeup yorongo jabara bacieka irangu ambition twauga ni mutuma manto jasarwa aromba jatiombekana tutamukundia kao ka miaka engeta jaja kwenda jarekera jatiombekana tutathithia emwemu otije memu ni ejaga kiatho kia mbathinde kia kumagaria ntane kia riri anto batheka mono amwe kurumbithia ande msimbije kou anto au thithieni ou kere ngabana tumutithirieni ou mbweze kwa ngabana ndiendo thithio ou nio kere ememu akundwe togana wije mwana ote nteto karibu ariria anto baba akuni ntiomba ngaikombe kiwongo. Bwana asifiwe. Mugeni kaere. Watoto mmefurahi? Umeona ngavana? Haki? Wewe kuona ngavana hapa tena? Apigiwe makofi. Kambuge ibwega ngavana na deputy oku na waziri na ageni bara bange beto ofisi botoriongerete naryo amukusione na ngavana ouerwa nonto bwataimute kwenda kwaria mono oni nkwejaja tweta na mwalimu Kimathi na mbondi tweta twethira twara tumami ndiguru nare kagita kari twathurwaga na kawera mono na kinda igua ndaringithwa ndauga nkamuchokotha ndaringa mbicha ndamutumira ndamwira ene yo mukusiona na ndekirite mbeche tia kwaka kirasi ambira wewe no tendi mheshimiwa akarakara ntomera message ambira karibu kwa serikali tujenge Meru ndamugita ndauga tugakarira tugaka ngabana the few 1 year iwe betore aja mante jogo kuigwa yake gwetwa kuma ndeguru kombwa and especially chukuru cietu ichi cia tumetaga kia mwerio bakaba turagitirwe assembly tumwita senior nonto bagwethire na ukuru buinge buratha kinya vijana bara na assembly na a very wise man tuyete ano nto bwangwataniro kuruora a landmark ECD class kuriara muno that almost 16 years in devolution sukuru ya mukusione na irenge toma na Mukaragatini primary ni nande bakuibwa effect muthutira murio nkanya nkero cia thirikari cia county yani this is the first time this village ana betu kwithira bena such a visit. It is amazing. It is amazing. Nonto ngavana bathatu bethirite bakurukirite Meru then akethira ena sababu ya kuwa nonto tutakinya mukusione isababu MBCD ntemenya witikia nteto na mwalimu agutwira boya no chairman agutwira ni bad politics nechira atumite skuru yetu yethira etera findika na devolution era the spirit of devolution ni wiki and development maturene ni wiki and development maturene ni kureta development turene ya mukusione. We are very happy with what we are doing as the county government ya Meru. Wambere nitowaka classes tau bwana mema uga ta thirikari
na te yake ni Meru yonthe wayaire arimo bakwa ba ECD nintirimanite nabo twice nikenda twariria welfare yao arimo beto ba ECD kuma bekwandikwa mwaka wa 2013 bara bandikirwe at that time bethirite be are their lowest arimo bara batire kwithira community ba supported ibaete support thirikari ikithwanagia welfare yao na kumenya these are the foundations, these are the pillars of our community, nibo the anchor ya anything irokorona in this life, nibo the foundation ya nyumba inene irokorona chiaki in this world arimo ba early child education, nibo the anchor but the health of the world man doctor yara yakoroma in this world ni arimo bau kana ni ateloi anything irokorodhoganiria ni arimo bariku. So county government ya Meru yethirite batiete now mutumana mieri itandatu in my leadership ndathwania ni atembomba gukiria moral na atembomba ku motivate my teachers ni atatomba ku impact kiri utoro ba mwarimu nikenda nwe either even as they raise these men and women into what God has prepared for them in the future, bedre kinyabongwa they are happy with their job, with their career. Their career yakaye career nduni. Kintu kembere kira turabwithirie niko work on the scheme of service. Arimo bakele wana thomi barabara ya the scheme of service ni kuwa mwarimu wa early child education akethaire na kanya ga ku progress kuma job group imwe mwanke rengi etete na mbere kuringana na ngugira gwethia atia ngugira gwita entry point yari mubeto kuma ngiri muwanja ira bandikirwe nacio ni the first governor entry point yari mubarabto karikuti thai bari ukuma na chiringi ngiri 34 kuma ngiri muwanja itogowatanira. Those are the things to with the nikenda to ensure kithomo is properly anchored on a firm foundation. Waya iritwa tuona na betu ibo tumboka muno bara nini. Many of our parents batena mapato, baba ingi they are suffering, baba ingi batena income. Twauga nikenda to support ya chiari na arimo betu. Hatorete gintu kira tukaretera na skuru program ya feeding ira turetete fortified porridge ochuru na all the ingredients mwana akunda kimag kana gikombe ge ochuru iya karete irio mwana ugatibu ampara kairi kwambiriria thainya yu akunda gikombe mwanka thaa 12 na ima daktari batwirite ochuru bo thimi nutritionist bagatwira mwana agakunda gikombe kiu no ntukithimi ingredient ire kuo ni ingredient ikurukirite kiri ataalamu teguthia uchuru kithine kia ntura itugowatanira tuthigwa kithine kia ntura igitimba kuthia lakini nendika tutumba wikira all the nutrients we kwendekana chiai nikenda na bethra bena good health ana bethra ba concentrate kithomone ana bethra bakagia na intobira bionde bikwendekana ndene mwiri nikenda bakura na njirera yagirite na bathoma nituko work on our health department netu equip masibitari yetu nitukugura medical equipment nitu work new health centers nituko work on gukiria sibitari yetu ira nene ya mutindo akiri wazee barabara ya na beto batemenya gukiria sibitari yetu ya Meru Teaching and Referral Hospital nikende kinya level ya Kenyatta National Hospital meri mwere tumami rubeta Nairobi kutweka nande we are not going to be taking journeys to Nairobi katuke eta hospitali yetu amutindwa ye level era ya Kenyatta National Hospital level 6 ni otwitite nikenda mbecha ira tutumaira gere hospitali era almost 1.3 billion tuitumira gere hospitali uma brother area ya eu
senior mema kwariria mantu ya kwithire defense kwithire mbuete na 1 or 2 3 facilities kwithira ye at the lowest level twambiria ku see upgrade no ntorinde to save mbeca ire turatumaira ara mutindo kere cibitari ra nene no nto ni on giant na ire treat antu like the entire region na tengo yenga bana go treat antu bakume Kamba tengo yenga bana go treat antu bakuma Isiolo tengo yenga bana go treat antu bakuma Marsabit go yenga bana tego treat antu ba Meru ba Marsabit ba treat ne President Ruto no mwene antu ba Kenya teu oni ndenga bana antu bako teba Meru so sibitari getha ne kurira ya kinya level ya go treat regional people then tumenenkanire kiri mwene ke mwene nthi na tututiwe na cietu ciai cia matura ni yo mubango twina yo na ito chiumetie ni kenda twakikisha antu betu ba Meru be na afya njega ni tukung'ang'ana na mantu ya agriculture ari kurari na mbura before mbura fail ya October ni turejanite mbeu cia kaua mbeu cia avocado kina ara kwanda wa mpempe nonto na ndikona ya kapo anda mpempe muno region ire yanda wa mpempe na aranje centriment weta tigania nau tureyanite mpempe ine toko support ya rimiba area tuina mbeu tukweya na kiri arimiba ng'ombe chieria mbeu irauma ngiri nyanya tekera uma ginyona ndene uyuma lakini turi county tuwatanite na national government tueneka mbeu 60 irawekira ng'ombe ku utego batisha uwa nekarewa kana kamwandi yake turendia mbeu ungirie mwana maana yana tugwatanira so non twemema kutwira twina sub county andiminia nikenda rira ng'ombe cietu ciethira cie ali ya kwewa njau tutika matoke kiri kuria mandaktari yara ya quack vet tukaringira ofisa wetu akaringira mheshimiwa Gatangugi nowe waziri wetu wa agriculture nikenda ng'ombe cietu ciikirwa njau yu thirikari ikwenda twikira tuchinjia ng'ombe cietu tuchinjia urithi tuchinjia income twambiriria kubandilisha nikenda tuendelea kuongera area ndene Meru already we are the best in Kenya kiri witeria through Meru Dairy but nende kwina another program ya ku stimulate more economically nikenda ngiri mwanja ira igutiwa kiondone gyaku we murimi kutwika wicho kagura na chirio in addition to that kiri arimi beria ibo kumenya President Ruto na twaindite kithikia kuthia bia kuria bia ng'ombe ite ya mitungu twaka kithi na mitungu wau ni twaka thoko ya ng'ombe so thirikari account twatanite na national government we are doing so much so rira antu baraba orongo bakeya na chairman kubukasia batwe te thirikari ne murume bute thirikari ne na buri ukethira te thirikari ne withira wiku na thirikari no yina keki mukurugira itu atwira keki ya thirikari to mwenere mura no wikairwa kathanine ukareterwo muntu akarumwa kapisi keki ya thirikari ni bila thirikari ikuretera antu ibira tukuona turi community mutumo ntu ethingia na 1 year in office kiri municipality yo tuire yo butumburite buru antu ba Southiment kumba egitare abakabere nto bije werebre abakireito nto murunge ari MP re aba ubonde bakaduri murunge ari MP re aba all those munyare ngavana kiraito ari ngavana kawira ari ngavana bageria kubwithia municipality yo nkubu yo abatere kubwithio ginyambere ya mutindwa yo abatere kubwithio mbere maua yo abatere kubwithio mbere timau mutuma in 6 months time nenda ande livre municipality yo nkubu so babu ginyabwe bwi tubatere kwetha twe proud that ginyatu twina town yetu nikenda twakiria nkubu ye municipality yakara ya mutindwa ne otumukirie ye city ikara ya na Nairobi na ndio gethi borenda mutongeria development oriented development minded focused in development boka uria kuraya boka sachi no more you have that kind of a leader before you
gwatanira gwatanira viongozi. So kinya bwana nara maturene kugeta gukaswa ni akuru bara bathwana cibonka bomba kwithira bare atongeria kamirwe ciarire atongeria bathatu ne ndio ciara haba ciare wakuru bairi bathatu na mwakuru umwe kwa twigende miru ikoinga guciara atongeria no kegende leo ciara na kinya batu na bombere yani bau ni atongeria. So we must embrace the changes that are there. Mukuru yoyo bwana senior ari na kawira mbira woni nende kambetete kurekana siasa no twende nimbingera antu ibyo nkubwithia ringe utwathiria miaka 5 tukario but thai aragire inya ari mbira thai ndecigwa ndi agency ndi naena nje kuromba kura no ntunende ndomba office antu bamukuciune ka face antu ba that region ka face antu ba that locality. He has so much to tell the people na ginya woni part of nara kwenda turiunga kwita ku inspect maendeleo ntiumba no ntuambiri tenteto 35 wari ndenda kuliungira nteto mwanja aki including Kiberethi ne araro irurwa Kinoro out town na ndenda na mantu kithumba ya within 1 year antu bamukuciune na tukanenkera mutuma u kanya kame yake 5 imantu yari gutumba tutumba kubwithia kweyo tutumba kubwithia na nde babwe no ntubure antu ba majani inko menya ibwethera bwe na history yanga mukuru fulani atubwithiria majani mukuru fulani ande miaka yako miwetherete ate igure kabo wakua kwa kwire to bweku ana to bagothoma mbua kinya things became better teu ande rogai na history mutumano we na present ya Meru na future neni ko represent present twena linda oya they represent present na para beye to twira ora to abwetheri ora to murumende ngono ya tethia Meru ngono isi athirire thai turi twitete ku twitete mbere so ntikwenda kwaria muno tukuibwa au chairman view atwira that the needs of this school including furniture cia kirasi tukuibwa ora linda wa community auga barabara lighting fence ko plan the market and what have you tetu ite bwithika within mwaka yuto tieria na yuto tieria mwaka ywa kelele ywa siasa so kethre ibo kwenda mutuma bwithira bwenoe mutongeria we swift o kinyama torene nikabukera mutuma to trimane 2028 urenga bana wao kwa Meru otherwise bau bange batieria ta mwemwe muntu age yage menya kankuthiria muntu uteu ate kwethia after all tegure ngia kwenda ito gwatanira ya mbea utere akaromba kura cia MP cia South Imenti so they binge atethre na ngwena antu ba South Imenti buru in case yagaromba MP aromba Tigania East onge akaromba Gembe South atote kumenya batu kwariria so muntu ora we na future Meru na we na kiao muno kiria na ba nini mutu muntu ethinya bo bangi ibadhiranĩtie na Meru na ngabe ya kuyugia biba kuyugia betete na tutebare kaba yukia itukaretie utonga bwa Meru tukwatanira Ngai nabo tharime sana na wapenda nitarundi hapa tena na tena na tena. Watoto wangu wa grade ya PP1 PP2 wa grade 2 grade 3 4 5 mpaka 10 na waona pale si hao ni magwiji wa secondary si tuwapigie makofi. Mnakaa vizuri sana, you look very promising, the future is so bright ahead of you, so work hard, be disciplined, be focused, be obedient, and always remember that when you have God on your side, there is nothing that can be difficult in your life. Kwa hivyo kila wakati kumbuka Mungu na tii vile walimu wanakuambia na vile wazazi wanatuambia. Nasi kama serikali tuko na mambo mingi tunafanya including MYS kuyokiana barabatera omba weta university twabayukia twabatrain batutethia mature ne kutheria then twabaikia kire vocational training centers bakona skills cio tumira skills cia welding skills cia mechanic skills cia painting skills cia cooking skills cia saloon then twabaka package ga weta kuisimamisha nariku now in the job market. That is what we are doing as a county government. Na itokudhania we are trying our best within 1 year. Mantu utu abwithia
gatute kwenda kwaria onthe no tute mucemanio wa siasa no kabuibwa manjabu bokaria kethe antu tu imero ile. Asante kambete mere itandiji kore manto kwenda tu modikira no to propaganda ichu chingi agankurukia ukweli manto jakonie kwandikwa kwa arimo ba ICD na totikanire ngabana aja ira kwa sirota kwa nafasi igoju westi twari na twanya twa chukuru itano igana chukuru eta kwa kathogoya kia ndungu kiithwa mugae na mukusiona jojo na ngabana auga categorically era mbon me ngabana to andikanaga kuna na service mbon eba kwa very independent ne recruitaga lakini twatekaneria tole assembly na ngabana mwalimu uria utwire chukuru yeu akeritanaga nena qualification kote mwalimu onge wakinya chukuru ereko au sawa kwa kuwa bora chuma mwalimu onge watole aja akeja kwethwa ni etire na geta interview na akoroka interview na na qualification ya kuma ndi plus gwitia kote ongo akinya ereko na twauga na ruga tole aja tetekeria no au sawa. Asante. I came with my CCM for Education, Culture and Arts, Dr. Esther Rukonga. She will say hi to our learners and also to the community. Thank you very much, our governor, our deputy governor, MCA wetu, wazazi, walimu na wanafunzi. Amjambo. Beta wa Daktari Esther Rukonga, Daktari wa Idhomo. Teachers, I'm proud of you. I've been a primary school teacher in one of my staff members, in one of them there, I'm a primary school teacher and I'm proud to be a teacher. Na hivyo vyote mandeboromba specifically arimu. Tafadhali 2027 inkuboromba demo arimu mwenzenu. Tafadhali mpereni ngavana wetu Reverend Mutuma Ntwethinkia kura nonto te anto baba inge batambua arimu ba primary teo marimu bote tambulika nane anto baba inge anto beto cho anto baba i bare horo nau lakini weno uko na etere kirasine o primary school aruta mwalimu kuo amwedia waziri wa elimu. Bwana Yesu asifiwe. Na bwembondi na chari betu nkuboromba mpereni ngavana wetu kura twana twetu boeta michie eta wera mami oku baba oku sister oku na sore benu batwere ngavana ore kokura ngavana Mutuma butuwe boya. Asante, I'll invite Deputy Governor to say hi. Thank you, Excellency. Waziri wetu, Chairman na Board of Management, amwana principal wa school, our admins, bonde aritibangu vibatrikari, bonde barabara aja, pamoja na walimu na community yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watoto hi. Hi. Hello. Asanteni sana. Tunashukuru sana kuwa hapa. Ngwetikia gavana wetu kwa mantu za maingi muno. Na mbwere gavana wetu we na mibango mingi muno yegie mantu za mathomo. Na no gavana ujo wambirite miradi ya kuthithia libraries. Ikiendana betu bona akuthomaira extra hours during the ira benja. Na ingwetikia gavana wetu akomba ikwethora na kanya kangi ga gutonya nonto mwaka juu twina juju mwisho. Akomba kuendelea kuaka libraries chetu already na thithitie renovations na equip libraries in Timao, in Meru Town, Maua na ingwetikia Mikombono. And so ingwetikia tukeza kumua opportunity inge ekwethera na miaka 5 kinya satori tutiaga a library within our community area na beto bareki gweta vacation bomba ikwithira betete bakithoma batiguchumburana na aciarinja. So ndenge boromba bwendere go support governor wetu na gutwitira ngugi njega na ibokona kinya twana twa skuru na tunara tubangire
twachekechea thai tukunywa uchuru bwega na ingwitikia mibango iria akomba ikuthithia in future no tu ikuipinya skuru ici cia twana twachekechea even with ICT. You know, kwambiria learning yetu ana in China bambiritie the learning ya early childhood very high, but trainer wa inyamanto jamwe ana betu ba high school batumbinya gutrainwa na kuona mzee ura ugire gavana mutumana atuikitie Singapore kana bigira bobo tukumoze ulisema anatupeleka Singapore, si ndio? Na kwa ndiborombe kuendelea kusupport governor wetu. He is a good man, he is a reverend, he is leading Meru County na Ukristo burabo bwirete tija burabo ariombere na tutiarie muno igwega sana mwathani abutharime na ingwetekia tugachoko kaire tukaraniria za community twaririe mantu njira jombo tutethia in the future. So thank you Excellency. Thank you. Mwalimu mkuu, you have something to conclude? Wa Excellency Governor mutuma tukinja na ageni baba bakujene na ubwe mugaibwega no tubautugiongera wega kuthingatira project yeku onekerane tukena muno twakuthingatira na kumiona ake yewa ketwa koromba gutujuririe kana tumboka na bwega bwega murungu abutongeira bugeta gute bwega akinyangu murungu abutongerie ngwike kutionde kinya 2027 gitaga kinya utwachokia njara wachokia guoko ndu wangu yekwinto bwega. Thank you. So asante wana